December ninga sangni somni pakhat pathian ni ani Myanmar ram buaina kan lu chile dona tin khovel chanchin thar beng verle ngainom zualte kan ru tel bokang ngai thangal mia mai teng Sagain Division Myong Township khopui luna le chuana hmuna te chuan check gate te siama checking an nei thin to tur thu Myong Township mipui veng him tu pol CDSOM te chuan thu chu an siam December ni thuma chuin duin lui pui ron zwa Mandalay atanga mongwa khopuya Myanmar sipai sarkar bungropur thin tu suju phi oil phur long da chu nalong hla geta an man thu le bungrua te chu dan le hrai an chua to te nen ending na an nei tur thu Myong CDSOM te chuan hriat tina thu an chua bok Myong khopui luna le chuana geta checking an nei thin na tura hian Military Council te nena kai noi bungrua reng chu mipui thilata na kol sakanianga tin chung te chu PDF te mamole kho mipui mamo ahman atan inza semthin aniang checking pom lo tu te khau taka action la kan ni tur thu CDSOM te chuan thu chu an siam bok amai ro chu PDF te chuan mipui chuanga chia lak le thamna lak te chu an ti mia lo tur thu le Military Council thil siam bungrua le an sum do na kong reng chu an khar pin tur thu chua chuan an siam tel bok Military Council support na lam bungrozor le thiar mu ani chuan an chu sak tur thu le atul dana zera an thil ti tur po hriatin an chu ani khopui luna gate po ming an vua aveka khaluna gate chu natmin gate chaklam gate luna chu minyo gate le sinyang gate tin an phua thanglam gate chu bo chiatit gate chimlam gate chu chintit min gate le chuinduin lui longchol na chu nalong hla gate ti in ming an pevek ani December ni sari atang hian cholka ten voi khat thole ni apiangin maniwa atangin kalimiawa mihring phur thlo theina atum to don thu don ani thlo theina chuan manhi chiat singli anianga ama ka chuan kalimiaw atang hian Mandalay le Indona chau athlok thina hetia in kana anasata ga chu motor chuan kwajin te tan a hlo oma motor chuan man asan tak boka wangin thlo theina chuang an tam ta jok thin ani Arakan Army AA le Military Council sipai te in kara tu hnai hian in kana te naw a thleng zeu fowa Arakanese Army spokesman Khain Thu kha an asoidanin kum khat chuang lai in kana ceasefire an nei to thu le pol pani in kara remna siam tu palai Nippon Foundation chairman thokmek Mr. Wahei Sasoka malak na kalpui mek ani rang lai hian Burma Military Council sipai le Arakan Army te chu indau theidin muna kan om rengani ati Arakan State Muangdo Township chunga Military Council sipai te le Arakan Army pol te in kara thlakal ta ni sari ni kwale ni som pakhat khan in kana alo thleng tua Arakan State boina chingfel tura palai na thokmek Nippon Foundation chairman Mr. Sasakawa malakna wangin remna le muana tluan ting hi kan nei zel donem ti soithiam a har tahlea remna le muana neya in kana pumpel tu chuan Military Council sipai ho chunga ai ngathui via wang Arakan Army te ro chuan digna hi angai poimo viau zel don ani heti Myanmar ram tlo tu Mr. Sasakawa Khan Burma ram atlo chungin Arakan Army huai tu tenen online a in biain Arakan rama muana a omzel theinan in ka hai chunzom turin an in bia Arakan Army sipai te chu an unit niam berthlenga an sipai te chu in kana pumpel ram turin thu pek alo chhuat tir to bok ani heiba ka Arakan State ta thlen nu poin Arakan ho tu tenen online a an in biak tum poin a hril non le boka Myanmar in thlanpui general election an nei ma November 30 atangin Arakan Army le Burma sipai te in kara in ka haina nei turin Mr. Sasakowa hian ma alo latwa ziaka ceasefire agreement chu omlo ma se kum khat lai chu eng thom ma nei lovin pol pani te chu anom pha ta renga Military Council sarkar point terrorist group atangin Arakan Army te chu adabo tabok ani
tin Arakan Army leader General Tun Miat 9 a chung hnai vai takle midang zel tang te po Burma sipai ten an chua to bok ani Nippon Foundation chairman ni bok Burma Rama Japan Special Envoy Mr. Sasakawa malak na zara Arakan Army ho tu tene November ni nga sang ni somnia an in biang hnu tlai lama chuan Arakan Army ten an mi hren prisoner of war Burma Security Force mi som panga te chu an chua ngal tamai bok ani Mr. Sasakawa hian Burma Ram acham chung hian Arakan Army huai tu te akom na a an sipai te unit niam beratanga Myanmar sipai te nena inka haina neya ceasefire nei tura thupek chua turin angin ani hetia an mi hrem prisoner of war te an chua zalen na chan hi rei tak an lo hren to wangin mihring na konga an leina ta wangte an hrisena thatok lo wanga in enkolna an ngai poimo saka wangte ani thu an soya chu tiang bokin military council sipai lampoin an ti ang thowin poisoi lo civil mi an hrente Arakan Army sipai le ULA mi le sa an man te chu chua zalen ve wat turin an phut ani Mr. Sasakawa hi Japan Foreign Minister Washimasa Hayashi chuan Japan Sarkar tir angin Special Envoy angin ajin lo ati ve thung ani tuna hian Arakan Army le Burma Military Council sipai te chu an in ep deuh renga Arakan bial chunga tuna in kana omlo ma se mani dewa in kana wangin in kana lianjok thleng thei reng ani Military Council sipai tu puang tu chun mani loka in kana thleng kha Arakan Army nen ani machona in kap kan nilowa ARSA Arakan Rohingya Salvation Army nen zo kan in kap ani ti in atang ve tlat thung eng po ni se Arakan Rama hian Burma sipai te le Arakan Army te chu an in khuai noi le chiam lowang ti a soi thei lowa Arakan Army hian Rakhine State huam chung hi an thunun deuh vek tua Arakan Army hoin an tum le du ber independence puitlin thei takang mo an boruak zel tur ngai nom takhi ilo thlir zel report maite ang khovel chanchin thar ngai nom le beng ver zz mai hi ngai thlak chun zom te ang South Africa scientist and Omicron variant chungchang an zir chena an ti chua Delta le Delta strain a in Omicron variant hi ale thumin kainon aul samjok til soi he zir chena hi South Africa health system data la kho matanga semani report a hian November ni somni pasari thleng khan covid positive fro mi makta tuai ni point pariat zinga shikainon mi singthum sanga zaruk somsari an omani positive an ni hriat atanga ni som konhuat test positive le te chu shikainon anga hian chirania South African DSI to NRF Center for Excellence in Epidemiological Modeling and Analysis Director Julius Puliam chuan Srileng tho thumna len laya shikai to zinga shikainon le tun hnaya an tam chho hle tia soya heng zinga atam jok chu Delta variant len laya lokai to te an niati shikainon muchuate hi vaccine an lak dan kim changshia tel anilowa hei wang hian Omicron laka vaccine in na a tho dan hi hria chian thei anilo ati result sarta chuan hemi chungchanga hian zir chena kalpui ngal an tum thuan soya Omicron in engtiang che in nge ngong anei dan data rang takin kan mamu ani ati University of Southampton scientist Michael Head chuan he zir chena hi fakin he zir chena tanga alanda chuan ngai thathlak lo hle a Sri Lanka minveng thei tu chu ol sam takin akal kan thei ani tina soi hemi ma hian National Institute for Communicable Disease a expert South African scientist Annie von Gottberg chuan Omicron variant ka hi an pung chhona sa don ni na lo soiloka ma se thunei tulam chuan he variant thar laka hian vaccine te chuan an ven thei an la be se ani Omicron variant hi ramrang ranga adar chhome ka heti la hian ani phung dik taki hria chian tak alani lo wangin ramthen khatin South Africa le athen om ramte laka zinvei wa khapna asiam chu World Health Organization WHO chuan soi selin heng khapna siam ramte hi ngai tu thale turin angen Libya Electoral Commission in an ram president thana nei tura chu tum Libya ram hruai tu hlui
Muammar Gaddafi fapa Saif al-Islam Gaddafi nomination paper an hol saknuwa court chuan Gaddafi hi in thana hian achu arem ti sakin in candidate zinga ada let le Gaddafi lower Khaled al-Zaidi chuan nomination paper hol sakani chungchang hi court a an thlen nuwa seba court chuan tun thatop lama president thana nei tura achu hi phal sakle ta tia soi electoral commission hian an ram electoral law in poikhoina thu buaya thiam lo chantir to te chu in thlanna chu a phal sak lo ni soin Gaddafian in thlan a chu tumna hi alo hnol sak to ani Gaddafi baka in thana chu tum midang somni pali te po a hnol tel bok ani Sarkar lai pui chuan Delhi boruak bolhlo zet venna atan le ti zia om ani theina turang hmala turin Enforcement Task Force le Flying Squad din ani thu Supreme Court a hril Delhi khopui boruak balin zia omlam apan theilo wangin karkalta ni ngani khan Supreme Court chuan sarkar lai pui le Delhi sarkar chu darkar somni pali chunga ma an lak dan tu ruam manna siam turin alo hril to ani court thu pe khi nimin khan sarkar lai pui chuan changin sarkarin dan a siam te keng ko turin enforcement task din ania hei ba ka hian bolhlo en fia dan tur Shuin Flying Squad som pasari din ani bok tia soi hen squad adin te hi siambela somli thleng siambel ani tur thu an soi bok Football legend Cristiano Ronaldo chuan match sangkha somkwa pasari tangin goal zariat pakhat a khungta football history a club le ramtana top level a goal zariat khung theima saber ani kumsom thum paruk mi Cristiano Ronaldo hian Manchester United tan goal za som thum akonga Abultana Sporting Lisbon tan goal nga khungin aro puina mun Real Madrid a goal zani somnga khungin Juventus tan goal za pakhata khungbok Manchester United forward hian Portugal tan goal za som panga khungboka ramtana goal khung tamber ani bok Jets Football Association chuan Joseph Baikanan goal zaria somni pakhat khung angin an chala ama ero chu a goal khunga hian reserve team tana a khung le FIFA pompui lo ramtana in khel te tela Brazil legend Pele le Romario ten goal sangkhat aya tam khung angin anin sal ve boka ama ero chu friendly match te painua goal za sari vela atatha unofficial statistician RSSFF talan danin Pele hian goal zasari somruk pakwa akunga Romario le Ferenc Puskas ten goal zasari somruk pakhat an khunga Ronaldo nai tu te ania tuna in khel laya ama nai ber tu chu Lionel Messi ni in Argentina captain hian Argentina tan goal somriat Barcelona club tan goal zaruk somsari panile Paris Saint-Germain tan goal li tichuan a zavain goal zasari somnga paruk akhung to ani tichuan Cristiano Ronaldo chuan goal zariat pakhat zet akhung to tina ani chu khovel mun sang sanga masona ro pui tak tak mu thur om fo ma se ram tam taka chuan tram tla tia soithei mai turin ei tur nei lo wanga harsana tok tam takanoma Christian NGO le midang te tranpui tu pol za somni chuangin puana khopei tur po nei lo te pui turin khovel ram sang sang ho tu te ngenin lekha anthon lekha thon tu zinga hian Christian Aid le World Vision International te pon tela khovel ram sang sanga tram tua te tranpui nan le tram ma chon mai thei te puinan dollar vaibel chetak somli pakhat chuang tho chu angai thu an lekha hian an ziak ani tun ang renga harsat na hi akal chawani chuan kumsang ni somni pania chuan ei tur tlatham hi za a somni panin an pun tur thu an ziak tel bok ei tur nei lo tranpui ngai ti han harsat na na satak an to bel chho zela an re thei em awangin dam doi manga in en kol na tha an nei lova COVID-19 in akal kan bik box si lo wangin an din mun a chele Christian por sang sang tian en liam har an tia an ma ni chawin ti thei an nei tlem box sia wangin an in tel khoma thil ti thei tu nia an ngai te hena tranpuina an dil ta roi mai ani Zimbabwe atanga Gujarata thlok ho jamnagara tunlaya COVID-19 hri mu chuatar
Omicron kai thar an om ti hmu chu ani thu State Health Department chuan a soi India he hri kai pathum na ani Jamnagara cheng kumsom sari pahnih mi ni in COVID-19 a kai ti hriat a hnu ani hnuwa genome sequencing turin sample thon ania variant thar hi a kai ti hriat ani ta ti Health Department thu puan chu News Agency PTI na talang awmna bul hnai chu micro containment zone a puan ngal ni in tu nei tu ten a hnu ma an chui ngal kan da hranga adin hmun kan thi thlai renga a che nei chu micro containment zone a puan ania nu ma chui le ending na kalpui zel ani ti in Manoj Agarwal Additional Chief Secretary Health and Family Welfare Department Gujarat chuan News Agency NAI ril India hian hu ma ahma in Bengaluru kumsomli parukmi vaccine po lakim to ramchung chuasan lo le South African kumsom ruk parukmi hrikai lo tin fiana nei chunga India lu chuan Omicron an kai ti mu chu alo ni towa South Africa a mu chu ma sakber Omicron variant awang hian India chuan ramdang atanga lu thlona tumhuna thlengthar te endik le an thlen chin chui na ngor takin a kalpui ni World Health Organization WHO chuan Omicron hi virus dangte aya in kai ol le thokna zawk ani em ti hra chiang turin zirchiana hun alangai don ti an suya covalent vaccine anei to ten adang them ti po hriat alani chia lo thu an soi tun din hmuna chuan variant thar hian damlam tan pan mek covela damlona a thlen thar le theirina lian le a covel hian delta variant wanga har sanna ato mek adam pui mek lai hian he variant thar hian har sana lian zawk a thlen theile mai hlau thona a lian ani India baka ramsom thum chuanga he variant kai thar hi an om towa Union Health Ministry chuan Omicron variant hian India chuan invena pek that ani wangle delta variant awanga mi in ngaya natna an nei to wangin a thokna vak lo thei ti soi India hian puitling makdadoi zakwa somli pali velin invena an latoa heng zinga za somri pali chu dos khatna latoni in mi makdadoi za somni panga chuang invena lalavelo te chu Omicron lo thleng tura wangin la thuai turin sarkarin anor mek bok ani tunlai Mizorama politics in beina lar tak sakor mui tuitlanga sky walk le chaltlang le durtlang in kara rok wei siam chungchanga MNF 10 thu boy an thelu chungchanga chui lok nan ha preliminary inquiry chu anti corruption bureau ACB ti turin lok a week ta chuan thuthuk na siam sakor mui tuitlanga sky walk le chaltlang tu durtlang in kara rok wei sim chungchanga hian MNF party Vigilance Department Legal Board ta chuan November ni somni pani khan loka week ta complaint thelu ania MNF talan danin sakor mui tuitlang skal kwa katan 10% mobilization advance za tu chu cheng nuai somni pariat point panga bial ani lain cheng nuai jani somriat pasai point pani panga pek chuania durtlang le saltlang rop we atan 10% mobilization advance za tu chu cheng nuai jani somni pariat point pani panga ani lain cheng nuai sangka zathum som pasai point pariat bial pek chu ani mobilization advance sum da chu tourism department in kumsang ni som pasari som pariat in kara ape chuak ni in alang lok a week ta chuan MNF in complaint an thelu chu thutlinga ngain thubuai an ziak luta an zir chian hnuwa tun hnai khan kalpui zen nan tu chungchanga thuthunan siama lok a week ta chuan he thubuai hi atira chuan CBI chuitir ngei tura ngai ma se preliminary inquiry chu SCB khuta anda ani CBI hena thubuai chui tura ti ani lo chan chu lok a week ta in ama a thubuai pani CBI chuitir tura antia Mizoram sarkarin CBI phalna apek lo wangin tuntruma po phalna pek an ni lo hlauna wangte complaint chu mizo tong vekati ania CBI tan boithlak na chin aom thei don awangte le thu boi thelu te ten thil diklo tia pu an nei lo wangte ani thu kan don danin ACB chu ni somli panga chungin an report lok a week ta thelu turati an ni a an report azir in anhuwa atul chuan lok a week ta chuan CBI a thlen an tum ani
talan tuangin Mizoram Pradesh Congress Committee MPCC chuan thu chu siamin Swades Darshan Scheme chu hnuaia skywalk le ropeway siam chung changa thil fel lo om ang nia lang chu CBI chuiti ngei ni se an du thu an ta lang ani he thu buai hi politics thela MNF party le Congress party te an in chir the na salia chuti kara ZPM party an lo in rol ve boka tunlai Mizoram a chuan thu buai langsa tak ani ome chu wangin he poisa cheng noi tam tak luan ralna ringot nia lang hi chui chuak ngei ni sela mi puiten kan chhor tang kai ngei theina turin he thil ei raltu te hi man chuwa an phu ang to ka hremna pek ngei ni ro seti hi Mizoram Journal poina kan han comment du ani ole viewer te hne na ngen na hian siam ve tiang kan channel min la subscribe saklo viewer te zinga khan inom chuan subscribe ti kha min lo me saka min lo subscribe sak ve ngei turin kan ngen chuwa tin kan video upload thar te hi in lo dona in lo mu nga zel theina turin in tan po awl samjong na turania chu wangin notification bell kha metin ola in da don ya